Nemonin Raina Purnama Kapat Radite Umanis Menail, tanggal 13 Oktober warsa kalitali Siongolas. Kemargiang upacara resiyatnya Madwijati, pediksan Igusti Putuwira, miwah Nimade Karmi utawi Jeruratna, sani megenah ring Gria Peseraman Purwosari, kiduling kesambi kerobokan Kuta Utara Badung. Pemargin upacara resiyatnya Madwijati, pediksan Igusti Putuwira miwah Nimade Karmi utawi Jeruratna, taler kerawin oleh Kabid Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, Ida Bagus Agung, Sekretaris PHDI Kabupaten Badung, Iwayan Suarya, Penglingsir Puri Agung Mengui, Anak Agung Mayun Eman, miwah para uleman. Manut manggala prawartaka karya Igusti Ngurah Putuwida, Diksate Igusti Putuwira, miwah Nimade Karmi utawi Jeruratna, sampun kacumpuin saking semeton Pancasakti Igusti Nengah Kerobokan, saking perti sentana Ratu Gede Meliling warga Aryewang Bang Pinate. Sedurung upacara Madwijati kemargiang, sang diksita sampun memargiang makudang undagan pemargin sekadi melukar ring segara, mapinton ring merajan, pewintenan miwah dikse pariksa ring tanggal 4 Oktober kali tali Siongolas sani lintang. Rada sedurung puncak upacara kemargiang amati raga miwah ngekep. Pengewacanan SK Dikse oleh Sekretaris PHDI Kabupaten Badung Iwayan Suarya, sani kelanturang atau penyematan pin oleh Kabid Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung Ida Bagus Agung. Sesampun upacara mendikse, Diksate Igusti Putuwira ngemulihan gelar pinaka Abiseka Ida Resi Agung Bija Pinate Suta Beruan Monik Manuabe, miwah Nimade Karmi utawi Jeruratna, pinaka Abiseka Ida Resi Istri Ratna Bija Pinate Suta Beruan Monik Manuabe. Dumugi ring kurepan titiang puniki mapikenoh ring pamiaran mapikenoh ring yang sinun dumugi ring kurepan puniki dumugi yang mapikenoh rayung awenang dedak ring manah ngelantur ring keluarga muah yang presiden ngelantur ring penyeladi tiang kalau ring masyarakat bumanti wenten dados badan kepungkuran pemekas ngardi kerayuan ngerdi kesucian jagate dumugi ya presiden niki agam titiang ring keuripan puniki dengan orang seksemaning mana majang ring ide para sulingge ide manggala desa manggala praja Agung Semeton Penglingsir Puri sane sampun ledang roh makasami ante uratian ide gawandi parikrama puniki sida memargi nyantas puput riki nggih dewanding taler syarat ditiang dengan tukan kewendanan sasaran ditiang ring kerobokan ageng manah ditiang ring sejarahne bayang nincapang keuripan ring sejarahning nah mendarma agama dalu tiasa sida jangkep wenten sulingge wenten sang mereka pinandita adalah ring sejarahnya ngemargang itu mangda sayan dangan ada di tiang ngemargang dumugi raris sangkane ngasung para nugrahi dasang yang widiwasa napi sane kapriang di tiang ring sejarahnya pemargi pesemetonan sida baca ngamong saudharma mendarma agama dharma negara nika sida kepangguh Igusti Ngurah Putuwida mapengarsa sulingge sani sampun ngemargiang Madwijati patut dilaksanakan saudharma ngaya majeng krama. Pinaka guru nabi ring pembagian upacara medikse puniki inggih punika ide pedanda Gede Beruan Manuabe saking griya sanding pejeng Gianyar nabi waktra ide Resi Agung Wayabia Suprabu Soga Tekarang saking griya Budo Buduk Mengui Badung miwa ide pedanda Gede Tarukan Manuabe saking griya pada Dalung Permai Kerobokan Kaja satale nabi saksi ide Resi Agung Sidi Cita Sedemen saking griya Sedemen Karangasem. Ekayana Bali TV.